Республика санитарт эпидемиология Мадзура лаборатория аусура акша-мокша акыра цәажәара қәацоит ҳауаажәлар рыҩныҵҟа. Атестква азҭо ауааԥсыра ианаамҭо аҭак ҳауӡом ҳәа агәынамӡара аадырԥшуеит. Еиуеиԥшым асоциалтә рҿы ари апроблема иаартны иалацәажәоит. Ҳҭыхратә гәыԥ аҭагылазаашьа шыҟаҵәҟьоу аилкааразы ари алабораториа иаҭааит. Ареспублика араионқәа зегьы рҟынтәи ирго атестква аус ахьрыдыруло ари алабораториа аҟны заҵәык ауп. Мышкы ҩышәа реиҳаны атестква аус ҳазрыдулаӡом. Убри аан анализ азҭауа ауаа ԥшьышәҩык иреиҳауп иҳәеит алабораториа аиҳабы Асҭана Аҩӡба. Ҩышә тест аус рыдулара зегьы ианреиҵаха жәеиза сааҭ рҟынӡа иадхалоит. Убри аан ҷыдала иазгәаҭатәуп ишыҟоу агәаран иқәмыргылаӡакәа зымаҵ аура ахәҭоу ауааԥсыра. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп иаалырҟьаны аԥҟара зымҩаԥгатәу Аԥсны иалымҵыр ада ԥсыхәа змам. Гәдоуҭатәи аковид госпиталь аҿы ишьҭоу, иара убасгьы зынӡа згәабзиара уашәшәыроу ауаа. Алабораториа аусура иҵазырхо ак акәны иҟоуп аҳақьымцәа рзымхара. Иахьазы ара аус руеит хәҩык аҟазацәа, ҩыџьа авирусологцәа хҩык зыквалификациа зыԥсахыз аҳақьымцәа. Урҭ рҿаԥхьа ишьҭоу аус рымч ақәхаӡом. Ари апроблема аӡбаразы ҳтәыла хада Аслан Бжьаниа цәыббрамзазы иҟаиҵаз аусԥҟа абыжьбатәи аабатәи ахәҭақәа ирыҵаркыз апунктқәа инарықәыршәаны алабораториа штатлеи, иара убас иахәҭоу мругалеи атест системақәеи рыла аиқәыршәаразы ахарџь азунажьит ҳтәыла афинансқәа рминистрра. Аԥсны афинансқәа рминистр Владимир Делба излеиҳәаз ала иалыргалаз иназыҵҵоу аштатқәа ирыҵаркуа аусзуҩцәа аԥара азоужьра иалагоит шьҭаарамза акы инаркны. Атесткәа ргаразы иаҭаху препаратла реиқәыршәара аус иазоужьуп миллионки бжаки. Гәдоуҭатәи агоспиталь апациентцәа акислород рыҭара алзырҽо система аԥҵара иадҳәало аусмҩаԥгатәқәа хыркәшоуп. Уи иазоужьуп миллионк аҟынӡа аԥара. Владимир Делба иажәақәа рыла апандемиа ҟалеижьҭеи аӡбхьа гәаҭаны иҟамыз. Аҳәынҭқарра иазунажьыз аԥара ҩынҩажәи ааба миллион мааҭ артоит. Атест системақәа раахәара хмиллионки жәшәнызқь мааҭ рҿынӡа агоит. Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы аус зуа аҳақьымцәа инеизакны иназыҵҵоу руалафахәы аашықәсанҵәаанӡа ирызшәатәу аԥара жәаф миллион мааҭ инреиҳаны иҟоуп. Гәдоуҭатәи агоспиталь аҿы акомпиутертә томограф ашьақәыргыларазы хазы ауада ҷыда ԥҵан. Уи иақәхарџьан миллион мааҭ, иара убас миллионк рҟынӡа артәеит ахыԥхьакраз асасааирҭа аиҭарахь идәықәҵаз ауааԥсыра рныҟәгара. Аковид чмазара иадҳәало ахарџь исыҽны еиҳа-еиҳа иазҳауеит. Атәыла аекономикатә ҭагылазаашьа уи иада ишыуадаҩугьы ҳҳәынҭқарра иалшоз иҟанаҵоит ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы ҳәа азгәеиҭеит афинансқәа рминистр Владимир Делба. Дениза Гергиев-ԥҳа Ҭемыр Гәыгәхьиа, Аԥсуа телехәаԥшра.